laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal na musidɓe julɓe tedduɓe haray no andirɗen noon ko ka radio laawol kisal wonɗen haray hannde ko usasiɓe men kadi tedduɓe woni en waɗande ɗo hannde kadi yewtere haray ko usasi haray ɗo fof no anndi ɓeeɗo ko usas Saïd Sow haray buyi no yiideɓe ka Facebook uji haray bayanaji ko ɓe woni en waɗande kon inchallah haray en torki Allah yo Allah lanɗo yoɓuɓe batte golle ko ɓe woni waɗude ko daranagol diina kan haray Oustaz Sow en haray ko ɓe mamum ko wiyeteɗon seere haray ko Bruxelles woni ko ɓe jooɗi haray en fof meɗen hiɗen andi ɓe eɗen weltaniɓe kadi batte ko ɓe woni en wallitade kon ka réseaux sociaux ji ɗo faamingol yimɓe ɓen diina kan haray yo Allah lanɗon yoɓuɓe ko ɓuri e moƴƴude nam Oustaz en haray joni hangal juutingol yewtere nde min jonni taw micro inchallah inchallah jarama ko baraji nam Oustaz en ɗo yon fuɗɗo ɗon haray lan faala ɗo taw annintinde haray no gasa haray on nani fi muɗum haray usasiɓe sehuɓe ɗimmoɓe men haray goo kadi hino feƴƴini hande Sierra Leone haray ko waɗanoɓe accident yani haray koyɗe ɗen heeli kono tawi ɓe ma ka labtani ɓe inni ko be haray koyngal ngal taƴe mi sikki noon koye samedi feƴƴunoɗo ɗo haray koyngal ngal woni ko taƴano kono haray ɓe feƴƴini hannde haray min tori du'a ɗo min toraniɓe du'a haray noon no gasa ɗon humpiti fi muɗum kono haray luttuɓeɓen kadi mo humpitaki o haray ɓe toraniɓe du'a kamɓe kadi way ko yaltunoɓe fi sabilillahi fi waɗugol da'wa ɓe heeɓi waɗi accident ka ɗatal haray ko min toraniɓe ɗon du'a inchallah inchallah so jarama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haray mi andali haray mi torke subhanahu wa ta'ala o ɓantuɗi kammuli ko alda e tugale yo Allah subhanahu wa ta'ala on yaafoɓe waɗa ɓe aaden aljanna o yaafo enen kadi so ƴettita en haray mi torke subhanahu wa ta'ala saabu nde ñalande mawde ñalande juma nde ɓe ƴettita e muɗum yo Allah yaafoɓe yaafo dendanangal ummatu muhammadun sallllahu alayhi wa sallam yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en tigi tigi on golliroɓe fi makko o ƴetta en kadi hoore dina kan amina ya rabbal alamin aya ngal juutingol e weltanike julɓe ɓen fof bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا مرد له من الله أما بعد مستمعي الكرام أوجه إليكم بأطيب التحيات وأزكاها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم ونافعة لأمة المحمدية أما بعد فأولم يتدي الله سبحانه وتعالى أوهان دو يتدي تولي سايتي سبحانه وتعالى أيتي مهان دا يتدي sa yettali tabaraka wa ta'ala a acci hanuɗo yettede haray noon en yetti o ko hattirde mum ala en torke mo yo yaafo en ko mankinɗen yettugol mo ngol haano haniri noon no yettirte noon haray du'ani ɗen o patron tagore nden fuu no wiye Muhammad ibn Abdullah juul e dow o toriɗen yo Allah waɗu jamme kisiye e dow makko kanko e ɓeygure makko e kala ñentimɓe mo ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala on taggi leydi mum ndin wa kadalika mi hiwri on hiwrangol islam onon jentiɓe lan e o sahiɗo hara mi torani en Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu jamme kisiye e dow salaji meɗen hara miɗo tori Allah tabaraka wa ta'ala kala ko yewtuɗen ɗo yo taw hara ko fi makko woni ko yewtirɗen yo hawrindin en e sawaba o waɗa en nani jaɓi amina ya rabbal alamin hara yewtere men ɗen bi idnillahi ta'ala yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala arsiki e yewtugol e kun sa'a hun ɗo haray ko yowodiri e
gurdan kañum e mayde par ce que ɗiɗo ɗiɗi ɓe tawno noon ɗiɗo ɗiɗi ko jokkodirɗi hay bani adamu himo haani anndude gurdan ɗan Allah tabaraka wa ta'ala arsikimo ɗan yo wuuru ka hoore leydi ɗo yo anndu ko honno o jogitorta ɗan gurdan ko honno o dankitorta ɗan gurdan koye honɗum o utilisata ɗan ɗo gurdan koye honɗum o yangoto koye hoore honɗum o dogata koye hoore honɗum o arata koye hoore honɗum o yahata sabuna so faamaali ɗum ɗon kanko neɗɗo on o dogii tun o arti o naati tun o yalti o faamaali ko e hoore honɗum woni wadde ɗi muuve manji ɗo haray gurdam makko ɗan wonantamo nafoore yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en sabuna o aduna ɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en o aduna ɗo ko hecciɗuɗo wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah lontin on tun ka hoore aduna ɗo ka hoore leydi ɗo fa yanzuru kayfa ta'malun o ndaara ko honɗum golloton ko honno gollirton kadi ɓe rentinen e o aduna ɓe maki fattaku dunuya wattaku nisa rente e o aduna wattane hilla e o aduna reene e o aduna jogitorommo no Allah tabaraka wa ta'ala yamiriri on non yo jogitormo ɓe maki kamɓe ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e hadise goo ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أسبوعه في اليم فلينظر بما يرجع لا صلى الله عليه وسلم بماكي أو أدنى أو ونالي سا كومباري مكانيون الآخرة سيونا يرو ko goɗɗo e mon ukkata hondu mum e nder maayo ngon yo ndaari yeru ko hondu makko ndun ƴetti kon e nder ndiyan wonɗan ɗan ka maayo par rapport e heddidiɗan ɗan ka nder maayo en anndi ɗum ɗo wona ko eɓɓinirtee ko ɗum harayni laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli en valeur o diina valeur o aduna ko haa honto o teddi ko haa honto o mawni ko haa honto o mari valeur ka Allah subhanahu wa ta'ala haa ɓe makani en e hadise maɓɓe الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر o aduna ɗo ko kaso wonande gomɗin ɗo on ko aljanna wonande kefeero yedduɗo Allah par ce que fi honɗum an julɗo on woniranma ɗo ko kaso par ce que a wata wadde ɗo ko faalaɗa kon a wata yahude ka faalaɗa wo a wata jooɗade ka faalaɗa wo a wata ñaamude ko faalaɗa wo a wata huwude ko faalaɗa wo donc nde tawno hiɗa limitana kala piiji ko faalaɗa wadde kon haray ɗum ɗo on haqiqatan ko wonandema an ko kaso wonandema kefeero on noon nde tawno kanko hay huunde ala ko o limitanaɗo o himo limitana kono o jaɓaali bien sûr mo limitana par ce que ko yimɓe ɓen fof woni ko nodda e ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon ko yimɓe ɓen fof woni ko haɗa e fee ko Allah tabaraka wa ta'ala haɗi kon kono nde tawno noon kanko ɓay o jaɓaali o udditani hoore makko baafal ngal haa ngal ɓaarike o yahay haa ka o faala o ñaamay ko o faala o naatay ka o faala o wowlay ko o faala o huway ko o faala kanko ɗo ko aljanna wonande mo nde tawno an julɗon a suddotaa ko ɗaanoɗaa ittoɗaa jaangol ittoɗaa ŋowre haray leeru on yoni ko ma immoɗaa salligoɗaa ndiyam ɓuuɓuɗan juulaa a nafotaa ko hitaande nden fuu lebbi ɗin fuu lewru goo no ton ndu accitataa nafagol ñalorma accitataa piiji ma dagiiɗi ñalorma no tawno jawdi ma ndi naa an tun jeyndi ko ndi ɗuuɗi wo ko ma haqqe hunno nder ton kon ittataa jonnaa miskinaɓe donc holli ɗo e jaka aduna on ko sijinul mu'min wa jannatul kafir nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en ko haa honto o aduna toowi ko haa honto o aduna mawni ɓe maki law kanati dunya ta'dilu inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma ɓe maki si tawno o aduna mo rondiɗen ɗo hande enen
tekkiɗen tekkuɗe rondiɗen ka balaji men e ka salaji men iɗen haɓɓi en pepay o rondoɗen mo naɓen ko aditinoɓe ronki gerunoɓe ɓe ronki yimɓe marɓe doole yimɓe marɓe jawle yimɓe marɓe pehe ɓe rondinoke o aduna ɓe ndaari ɓe tawi ɓe townata ɓe joɗɗini e hoore doyi ɓe maaki tawno o aduna no peesayno ka Allah tabaraka wa ta'ala teddendi e valeur embere gabitan hum sonsoli wi embere gabitan hol sonsoli wi keefeero yarata no ndiyan e hoore ndi leydi ɗo subhanallahi alazim ndaare ko haa honto o aduna mari valeur ka Allah tabaraka wa ta'ala andite ikhwatal afadila sonsoli wi e hoore mum ngin peesata hay 0,1 gram ngin foppu maggi jonno si tawi woni ko gabitanwol sa waɗi gabitanwol sonsoli e beɗo balance a waɗi aduna on e beɗo balance goo haray gabiti masalan aduna on gabitawol ngol peesay aduna on équivalent valeur ko tawi kon aduna on o peesaka Allah subhanahu wa ta'ala hay e hunde haray noon enen ko o aduna ɗo hande woni ko rondi ɗen ko ɗum si ceernojo molanaɗo o maaki no wiyete Yahya bun Mu'ad o wi addunuya khumru shaytan aduna o ko beere shaytan man sakara minha fala yufiqu illa fi askari lmawta kala gerɗo ha suli yari ko nde beere shaytani ɗo ko wiyete kon aduna o ɗiwtata o sulitata e ko o suli kon ɗon ha o hewta ko wiyete kon ka dingiral mayde ha mayde nangamo o wona noon kadi naadiman bayna alkhasirin ajarana allahu min an nakuna minhu en turki Allah yo Allah dande en jeeyede e sifa o neɗɗo ko ɗum si yoga e faamuɓe ɓen ɓe maaki ko honno neɗɗo weltorta aduna kayfa yafrahu bidunya ko honno neɗɗo weltorta aduna man yawmuhu yahdimu shahra on mo tawata ñallal mungal no yirbinde lewru mum ɗum siko lewru woturu heddanino ma balɗe 29 ma balɗe 50 ñallal feƴƴi e ndur lewru andu heddike balɗe 29 ma balɗe 28 wa shahru yahdim sanata lewru makko ndin no yirbinde kadi hitande ɗen andi hitande ko lebbi 12 siko hitande wotere heddani o tin wurugol lewru woturu iwiɗo yo andu heddanike mo lebbi 12 wa sanatu tahdimu umra gurdam makko ɗan yani hitanden no yirbinde gurdam makko ɗan siko duuɓi 60 o happanano hitande wotere feƴƴi yo andu o heddorimo duuɓi 59 haray musidɗo julɗo tedduɗo akhi fillah mi jeejirima hoore fi Allah intabih wattanen hilla musidɓe julɓe tedduɓe wattan hilla akhi lfadil fa'lam ya akhi lfadil ma min yawmin yanshaqu fajr illa wa yunadi qailan ya ibnu adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid faghtanim minni fa inni la a'udu ila yawmi alqiyamah ñallal wo ñallal ngal fajiri mum feeri ngal nodday bani adama o ngal wi'ama ko ayyo jiyaɗo Allah andu dey min komi tagu hesu miɗo seediti e dow golle ɗe waɗataɗen e hoore an hande e nder ñallal ngal hande wakkilo golla golle moƴƴe e an profita an yooɓinalan andu mi yiltota ko ha ñande darngal kala ñallal feƴƴingal bani adam haray o perdi e gurdam makko ɗan haray yani gurdam makko ɗan duuɓi makko ɗin ɗi ɗoytike joni noon kala ko o yooɓinali ñallal ngal yo andu nde ñande ñallal ngal perdirimo ko ɗum waɗiniraɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe weeɓitanama o aduna e saabije mum fuu e magasin ji mum few jawle kala ko woni ɓe innayo ɓe waɗante kala ko ɓe faala ɓe sali patti jaɓude aduna on ɓe añi aduna on ɓe suɓi laakara ɓe suɓi heege ɓe suɓi tampere ɓe suɓi weltingol Allah tabaraka wa ta'ala e dow suɓagol aduna ko ɗum waɗi ibnu qayyimul jawziya o ceernojo molanaɗo o maaki annasu mundu khuliqu yimɓe ɓen ila ñande ɓe taga
lam yazalu musafirin ɓe seerali ɓe voyage ko e voyage wonɗen ñande o tin toɓɓi toɓɓere maniyu ka tege yumma makko ko ɗon nden ñande départ makko on fuɗɗi kala étape mo feƴƴi o wata yeltitade si nden toɓɓere maniyu yehi ha woni heɗɗere ƴiƴam o yiltota ko toɓɓere maniyu si nden heɗɗere ƴiƴam yehi ha wonti huyretewo o yiltota ko toɓɓere ƴiƴam wa halumma jarra et cetera ɗum noon o wi alana jama on aéroport ka yimɓe ɓen jippo ma ɗum gar voiture ka jippe si wona honto kontoni aéroport o ma ɗum gar voiture on alana yimɓe ɓen illa fil jannati awinnaɓa ko soit otin jippoyke ka aljanna ma ɗum o jippoyke ka yiite yo Allah waɗu en jippotoɓe ka aljanna yo Allah dande jippotoɓe ka yiite amina ya rabbal alamin laawol kisal ko laawol hay peewal e ɓangal ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o rentini en e o aduna mo rondi ɗen hande ayi ay yimɓe ɓen hakke hande julɓe ɓen ko ɓe mari vitesse min fi o aduna mo yiiɗa wono dogano lakka mo yiiɗa wono naata no yalta kaari darnimi darnaadi kaari yahi leyɗe porto mi yahaali kaari sooditeren mi soodaali bappan kaari darniri nokkel kaari mi darnaari jankaari darni nokkel kaari mi darnaali hande ko ɗum woni reevuji yimɓe ɓen mo kala ko darnugol wiiɗa mo kala no darde ko oya golli kon fi oya no mari jawdi no darni cuuɗi labaaɗi o sikka o waɗa ka haqqille makko ko giggol Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement woni ko hokkimo ndin jawdi Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani ɗum ka deftere makko o wi ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa Allah subhanahu wa ta'ala o wi wota a yawtin gitema an o julɗo ila ma matta'na bihi azwajan ko fa naɓa faade e koko men dakmitiriɓe koko men okkiɓe immorde e noneji acca ɗon diina ko Allah okkuma kon peewal imanu e gal wallahi ko ɗum ɗo julɗo duwa mantorde ko ɗum ɗo julɗo duwa weltorde wota a yawtin gitema ɗen sunoɗa hiɗa jogii ndi nendi ɗo hiɗa jogii ndi njuuri ɗo hiɗa jogii ɗe kanŋe ɗo yawtina ɗum faade e honɗum zahratal hayati dunuya piindi aduna ndi Allah jonni ɓe linaftinahum fihi fiyo Allah fitinirɓe ɗum fiyo Allah jarriborɓe ɗum fiyo Allah darndorɓe ɗum o wi'i wa rizqu rabbika wallahi ko arsike joomi ma on o ne'ma joomi ma ni'matul islam ni'matul hidaya ko ɗum ɗo hayrum ɓuri moƴƴude wa abuka wallahi ko ɗum ɗo heddoto wona ɗin village ɗi yiyata wona ɗin étage ji ɗi yiyata wona ɗin visa ji jani ɗi yiyata wona ɗen otoje labaɗe wona ɓen worɓe labaɓe wona ɓen sonnaɓe labaɓe wallahi ɗum ɗo foppu lannayi siko ngari goɗɗo mantori ɗum lannayi siko cellal goɗɗo mantori ɗum lannayi siko jawdi o mantori ɗum lannayi siko laamu lannayi siko doole lannayi wallahi wa rizqu rabbika hayrun wa abqa ko arsike joomi ma on nema joomi ma on diina joomi ma kan peewal ngal islamu on gandal ngal moƴƴereji ɗin hayrun ko ɗum ɓuri moƴƴude wallahi wa abqa ko ɗum heddoto amma ko hedditi kon fappu koko lannata kullu man alayha fan wallahi ko woni kala ko woni ka hoore leydi ɗo lannayi musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hilla jogitoɗen o adna ɗo masra'a ka gollen ka aawen ka remen fiye récolte ñande yawmal qiyama bien sûr adna on ɗo ko ɗo neɗɗo on gañoto ko ɗo o perdata siɗe yewtude fi adna on wona o niitun adna on ɗo neɗɗo on addama ɗo fiyo o gollu golle ɗe wawayde mo nafoyde ñande yawmal qiyama o addaka ɗo fiyo o tambito aduna fiyo o dankito aduna par ce que aduna on ko tagira ko fi neɗɗo on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe make adduniya khuliqat lakum adna on taganama on wa khuliqtum lil akhira onon on taganama l'akhira on joni noon sa dogi ɓaawo hunde tagade nden fiima a acci ɗon ko tagiraɗa kon fii muɗum haray a gollitirali haqqille maɗen ahi fillah okti fillah haray musidɓe julɓe mo yi hande
jama on ka fokkiti ɗon mo nanɗa wo komi soodali terrain mo nanɗa wo mi darnali mo nanɗa wo mi yahali leyɗe porto hande yimɓe ɓen ko neɓuɗa ɓe waajade siko wonɗo Europe waajiɓe ma wonɗo leyɗe porto waajiɓe ɓe jentotako ɗum wonɓe ɓen ka meɗen ko ɓe innata wondema ɗa jooɗi toon ɗa waajadema yomin muñño yomin waɗirni e ni an hiɗa jooɗi leyɗe porto siko wonɗo kamen waajiɓe ɓe inna an ko ɓayɗa mari dépense ko ɓay a anda ko fewndi an a faalaka ɓeydade joni noon hina wonɗo lagine waajoto en wona wonɗo leyɗe porto waajoto en wona malayika ɗe jippoto waajoto en ko hombo waajoto en ihwatal afadila ko hombo waajoto en nanen ko hombo rentinta en e ngi vitesse wimmen qur'an no wi'en fa ayna tadhabun ko honto wonɗon yaade ko honto fokkituɗon mo yiɗa wono sanci darni mo yiɗa fiifo mo yiɗa wono lakka no doga no ƴawra no doga tum fi aduna ayyata goɗɗo no lakke fiyo yo diina Allah kam marsu ayya yimɓe no koro karanno no doga no ƴawra no wakkili ƴawa jippo siko fayɓe mum naɓa ɓe kala ka mbuɗi heɓoto siko ballon wakkilo yoɓana ɓe ko satti wo ɗowtaɓe ha ka juweteɗon habboɓe kono ayata ɗo no fanɗi goɗɗo ƴettoɗo pay ko mum naɓa ka jangete o jokkamo o wattana hilla ko honno o woni jangirde darsu makko on ko ƴettugol ɗum feroto ha jaga hande ɓay tun messi en ko nantatay ɗum ko multimillion ji wona yoɓede mo kala no reewi yo ɓiɗɗo mum on yo artu messi yo artu ronaldo hay goto reeva yo ɓiɗɗo mum on artu cheikh soudais hay goto reeva yo ɓiɗɗo mum on artu abdoullah ibn mas'ud en mo kala no doga tum fi yo ɓiɗɗo mum on wonu star fi yo wonu o e o hella ka niveau aduna ikhwata alfadila النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أين الملوك التي كان مثلثة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها فكم مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد رضوان خازنها إخوة الأفاضلة wonki no wulla e o aduna no tami e o aduna e hille wonki kin no andi pellet malore makki on e deɗal makki on ko tertagol aduna e kala ko woni aduna ɗum ɗo holla ya gollu wona ya a darnu wona ya a yeeyu wona ya a gollu fiya heɓu ko faggitoɗa Allah subhanahu wa ta'ala ko o wi'i ida qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi son gayni juulude sakite ka leydi ɗaɓɓum ɓural Allah arsiki Allah ko ñaamum ñammi noon ɓeygure mon nden haray adna on wonayi otin jooɗo tun o tumbidira sookeje na ɗum faandi ɗen kono nayo ɗum détournumo ha o ronka rewde Allah subhanahu wa ta'ala ha o ronka jangude ha o ronka juulude ha o ronka jokkude en ɗan haray noon alana neɗɗo galle ɓaawo si o maayi si wona ɗenɗe o darnunoɗe o mahuno ɗenɗe tawata so o mahino ko adi o mayde ñande yawmal qiyamati si o mahiriɗe moƴƴere haray moƴƴi hoɗande moƴƴi galle so mahiriɗe bone e jawdi harmundi e golleji bonɗi e bakkatuji jani haray ko mahi kon ko yirbu ɗum yo Allah dandu en jawle men ɗen hiɗen mooɓana ɗe hombonɗen ɗe mooɓande ko naɓoren ko watten ka jiifa ko watten ka ƙaburu men ko watten ka kasange men kalla wa bala hiɗen mooɓana ɗe fi ronoɓe hiɗen mahana cuuɗi ko yirba jango honto ɓe lamɓe laaminoɓe marnoɓe huɓeje marnoɓe paleji ɓe yahino weeru hum mayde nden ɓe yahino lanni few o ca'i jelu wonno hiɗe maha hiɗe labina hande mayde nden e halakuye fof détruisino ɗe ɗe wontino yirbuɗe yimɓe majje on fof maayino wota a nuɗɗino ya akhi fillahi o aduna wota tamo e aduna fellitude e mayde nde lannay en nde lannay aduna gollan golle laahara ɗen fi jango
ko weltinta Allah tabaraka wa ta'ala. E musidɓe julɓe tedduɓe, ndaari hande ka fewndi ɗen, ndaari hande yimɓe no mo yiiɗa wo ko mami heɓa ɗum, ko mami waɗa ɗum, ko mamin kadi mi heɓa ɗum ɗo. wi'aka wota goɗɗo yaltu ɗaɓɓere, ɗum no dagi. Allah subhanahu wa ta'ala no dagini ɗum ko famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Yahe ka sera leydi ɗaɓɓon ñaamon artike makko on ko ka makko noon andir ton hotito ton. Wa ilayhi nushur. Ko neɓuɗon jindude, ko neɓuɗon ɗaɓɓude, ko neɓuɗon ñaamude, fa ilayhi al-mashir. Ko ka Allah subhanahu wa ta'ala en fof meɗen hoteten. Hay goto araka leydi ɗo heddotoɗo. Dendanangal ko Allah tagi kon foppo hootay tawoyamo. Musidɓe julɓe tedduɓe, wota en nuɗɗino aduna ha feƴƴita, wota en tamo e aduna ha feƴƴita, wota aduna hodu en. Ya ayyuhan nasu ko onon yo yimɓe, ittaqullahu le Allah. Wota seytane koni hodu on, wota seytane hodu en, wota en jaɓu seytane o huɗaɗo hoda en. Sabuna o wondino o majjinay ɓiɗɗo adama, o iwtiranayi en nano e ñaamo, o ƴuuna en, o cuuna en, o holla en ɓurɓe en ɓen ka aduna, hella ka jawdi, hella ka cuuɗi, hella ka otoje labaɗe, o suuɗa en yimɓe ɓurɓe en ɓen ka diina. Ko wongol tun hollugol ma kaari ɓurima suudu labandu, kaari ɓurima otoje labaɗe, kaari voyage woɗɗitiɗo. Ko ɗum ɗon tun o hollete. O hollatama kaari hunjike Qur'an ɓurima, o hollatama kaari hunjike hadise ɓurima. Siɗa hunji hadise goto ko hollete komo ɓurɗa ngoyna oɗa déjà hunjaki, min kadi mi wakkilike mi hunjike goto bete, ko ɗon o hollete. Hare musidɓe julɓe tedduɓe, la budda an nu'mina ko feccere feere wo ala ko ma hoolo ɗen, anna li hadihi dunya, no wodani o aduna sa'atun tantahi fiha, no woodi ñalande goo aroyey, sa'i hun aroyey, wallahi adna on o hattay ɗon o lanna fiw. Ko suwatu o lannanima an neɗɗo on, suwatu o lannani dendanangal ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi kon, kono hay hunde ala ko heddoto ka hoore leydi ɗo, hay hunde ala ko heddoto ɗo. Joni noon haray si tawi woni ɗan gurdan ɗo, ko ko moɓuɗen ɗi cuuɗi fuu, ɗe jawle fuu, ɗe otoje fuu, e yangike ɗo, hay hunde en naɓorta wallahi, sina ko ardinɗen, ko ardinanɗen salaji meɗen. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairan wa a'zama ajra. Ko ardinanɗen kon salaji meɗen, ko ittuɗen sadaka, ko dépensuɗen fi Allah, ko ɗum ɗo wodanen. Amma ko darnuɗen étage, amma ko darnuɗen village, amma ko soduɗen otoje, amma ko soduɗen conci labaɗi, ko si tawi en gollitiri ko ɗum ɗon wodani en, wallahi ñande feƴƴinɗen hay e goto emen naɓorta. Hina kangere naɓorten, wona en faran naɓorten, wona en santin naɓorten, wona paɗal, wona kufune. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ko wi'ata kon, wala kadi ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra, wala kadi ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. On ari men ɗo hande feere, wano men tagirno on non ka arande laawol, ñande biro mon jibinno on acci kala ko men arsikuno on ɓaawo mon. Men yi'aali cuuɗi mon ɗin, men yi'aali otoje mon ɗen, men yi'aali kala ko jogino ɗon, ɗum ɗo fof on acci ɓaawo mon. Haray musidɓe julɓe, ndaare ko mooɓuɗen kon, ko mooɓuɗen ɗo fof, ko honto fokkituɗen, ko honɗum mooɓanɗen. Ñande ko saati, ko mankata, ko tultata arani neɗɗo on, ko honto accata ndi jawdi makko, ko honno o gerta ndi jawdi makko. Ñande ko wiyete ko mayde, ñande ko wiyete ko mayde arani bani adama on, ko honto o mari ko o laawo, ko honɗum o yoɓoto. Wallahi hunde o yoɓota ko sina golle makko moƴƴe ɗen. Adna ɗo ko golle, joddi ala. Ñande yawmal qiyamati ko joddi, golle ala. Den ñande ko joddi tun, ko kala ko oti golli kon ko ɗum o yoɓete. In kana khayran fa khayran, in kana sharran fa sharran. Si tawi koko moƴƴi o golli, o yoɓe ko moƴƴi. Si tawi koko boni o golli, o yoɓe ko boni. Yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en, o moƴƴinana en golleji men ɗin e batteji men ɗin. Haray musidɓe julɓe, ko neɓude moɓude ɗo, Allah subhanahu wa ta'ala on
o wi'i wondem hay hunde heddotako ɗo kullu nafsin dha'iqatul mawti. Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala ko mari wonki meeɗay mayde. Nyande Allah subhanahu wa ta'ala jippino o aya malaika ɓen kon ɗum ɓe maaki alhamdulillah laysa lana nufus innama nahnu arwahum tahira. ɓeyni min yetti Allah menen tigi tigon min ala wonkiji menen komin ruhuji laaɓuɗi menen min mayata par ce que ko Allah ko kullu nafsin kala ko mari wonki. on tuma Allah subhanahu wa ta'ala on jippini kullu man alayha fanin, kala ko woni e hoore ndi leydi koko lannata. ha joni malaikaɓe ɓe heɓi porte de sortie ɓeyni alhamdulillahi lasna bi ahli l ard innama nahnu sukkanu sama. min yetti Allah menen min jeyaka e hoɓɓe ka leydi menen ko ka kammu min jeeya komin citoyen ɓe ka kammu. ɓe sikki ɗon kadi ɓe laawike par ce que ko Allah yi ko kullu man alayha fanin, kala ko woni ka hoore leydi ɗo lannay. minen noon na ɗo min hoɗi ko ka kammu min hoɗi. on tuma Allah subhanahu wa ta'ala jippini hon ɗum kullu shay'in halikun illa wajha. subhanallah, dendanangal piiji ɗin kullu shay'in kala piihun halikun ko halkoto ɗum re'a illa wajha si wona yeeso Allah tabaraka wa ta'ala. ko kanko tu woni hayyu alladhi la yamut, ko kanko woni wurɗo mo mayata, ko hedditi kon ɗo foppu mayay, ko hedditi ɗon kon foppu re'ay. wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. pelle ɗen ɗe rondodira ɗe fuu ɗe lanco. ida shamsu kuwirat, nange ngenge mayay nge mehe. idan nujumun kadarat, koode ɗen ɗe fuu ɗe tetto. wa idal biharu fujjirat, maaje ɗen foppu hay kanje ɗe mayay ɗe huɓɓe yiite ɗum yiitindine. dendanangal ko won ɗo kon iway akhi karim, dendanangal ko won ɗo kon seekoto. fa kayfa tattakuna in kafartum yawman yaj'alu lwildana shiba. as-sama'u munfatirun bi, kammu ngungu seeko, kammu ngungu mayangu seeko. ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo on so wattanali hilla yo aduna o mooɓi tun aduna o gollali golle ko o yooɓoto kon, o gollali ko o naɓorta kon, o golli ko accata ɗo kon o yaha o préparali valise mo naɓorta on, o prépari valise mo accata on, haray o gollitirali haqqille makko ɗen. ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wano yewtirno noon Karun, wono yimɓe makko ɓen yewtirnomo noon. wabtaghi fima ataka Allahu dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. jogi to yeru ko Allah okkuma kon e temps e disponibilité e haqqille e cellal e jawdi, waɗana ɗum fi ñande yawmal qiyama. wota accu ko geɓal ko Allah okkuma kon fuu ga, haqqille ɗen fuu gollitiraɗe ga, a gollitirali fi lahara. jawdi ma ɗin fuu gollitirandi fi aduna tun, ñande yawmal qiyamati hara accete. ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala on o ɓanginani en ka ayeje makko o rentini en. o wi wa ja'at sakratul mawti bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. haaɗendi mayde nden, muusendi mayde nden ari wondude e goonga. ko ɗum ɗo noon laatinoɗa hiɗa dogayno, hiɗa mooɓa jawle, hay peɗa ɗum muusuma ko leyɗe porto ñawdoytoɗa ɓayɗa mari kaalise. haray a noddiki tan ambulance hiɗa huli mayde, haysi ko leeɓum muusuma hiɗa wullito tun. wa ja'at sakratul mawti bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid. ko ɗum ɗo noon wonnoɗa dogude. musidɓe julɓe nde mayde wona laawotonde wallahi, goɗɗo laawotako nde mayde. sabuna nde e mayde kala hunde raɗotonde neɗɗo si ndayi iwtiray yeeso makko ko woni mo raɗade kon, no iwtiri ɓaawo makko ko honno wawata laaworde ɗum. mayde nden no iwtiri yeeso neɗɗo on, no iwtiri ɓaawo makko no raɗade mo. ko ɗum hatta ɗum ɗo nanga mo. musidɓe julɓe tedduɓe, en torodiri ɓeyden wattangol hilla, ɓeyden wattangol hilla. ɗuyten ngin vitesse wimmen en wi'ali wota en ɗaɓɓu jawdi laaɓundi kono ɗaɓɓen laaɓundi. ndaari hannde ka meɗen ay yimɓe ɓen si ootin no mari moyen o nanga e tooñugol miskina hoy koy. si miskina hon no luuno magasin e juuɗe patron, kanko ɓay mo mari mbuuɗi o ara o yiida e patron on, o ɓeydita luwaye on o inna mi yoɓete hunde kaari, o jatta o magasin on e junngo makko ya akhi fillah.
o sikka ndi jawdi ndi o waɗata ɗon ko jawdi ndi o luttidata e muɗum o tooñi non seulement o jamfiki en même temps o lorri kadi miskinajo o sikka o heddoray ndin jawdi wallahi ñande goo o jooɗoto mayde nanngaymo o ninsa o yagga tawa ninse nafata ko hay fir'auna ñande o nanngano wallahi ihwatal iman kala mooɓuɗo mooɓugol tun e hoore ndi e leydi o gollitiraali haqqille makko ɗen o gollitiraali diina allah subhanahu wa ta'ala kan si mayde nanngimo o faalete profitugol kono tawa nafata few hiɗen anndi hay fir'auna ɓay woni o nanngama ɓay woni o fokkiti yoolagol ko honɗum o wiino amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin kono tawi woni torota haray musidɓe julɓe tedduɓe hande ka yiiɗa yimɓe ɓen hiɓe sikka mayde no woɗɗitiɓe hiɓe sikka ɓe laawike mayde mo yiiɗa no ukkodiri e gordo gardare no jatta jawle yimɓe no jamfo jawle yimɓe no ñaama jawle yimɓe a yangoto ɗo halfinaɓe ɓe ƴetta ɗum ɓe ñaama yahi ɓe yeeye piiji ɗi tawata ɓe andi probléme no e majji fi ukkugol ma tun ɗum ɗo foppu ko mooɓugol jawle ɗe allah waɗata barki e muɗum haray musidɓe julɓe ɓeyden hulugol allah acce mooɓugol no mooɓirɗen wo ko fanɗi wo kalilum yuhnina ko ɓuri e fanɗude ko yonata en hayrul lana no ɓuri e moƴƴande min kathirin yutohina e di hunde ɗuɗude tawanade bewnayi en ihwatal fudala nde mayde nde laawotako goɗɗo wata laawade nde mayde ko ɗum waɗi neɗɗo on si mayde nden o weeɓitanike nde o fokkitaninde haaɗendi mayde nde nangimo wallahi ihwatal imani mayde no muusi en torike subhanahu wa ta'ala ñande mayeten yo allahu on hayfinan e mayde nden sabuna si tawi woni hay annabaɓe yimɓe moƴƴuɓe ka allah tabaraka wa ta'ala wono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wullitike haaɗendi mayde ɓe wullitike muusendi mayde fama balukum ko honɗum maatuɗon ko honɗum woni fiyake mon e neɗɗo simple nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande ɓe feƴƴinayno si woni ɓe faɗɗama muusendi ndi nangiɓe haa ɓe woni inconscient ɓe ɗiwti ɓe hetti haqqille ko ɓuri fanɗude ɓe maka inna lil mawti sakarat ɓe maka Allah mi torike ma newinanam nde e mayde eppa mayde no mari muusendi eppa mayde no mari haaɗendi yilto tawa ndiyan no takko maɓɓe ɗon ɓe ƴetta sookew maɓɓe asharifa ɓe waɗa ka nder ndiyan ton wa yamsi biha wajiha ɓe fittira ngo yeeso maɓɓe ngon hakke ngulen ndin ko ɗuuɗi ko ɗum waɗi goɗɗo o nawnay nawnaje wonde ha o wona e koma hakke ko o nawni kon kono tawina nawnare mayde wallahi o ndikka few ma ɗum o wona ɗon hara wonkiki no heddodi e muɗum kono muusendi ko wiyete nawnare mayde si nangi neɗɗo heƴidata e wonkikin wawata wondude e wonkikin ka ɓandu joni noon si tawi woni neɗɗo on o nangama mayde nden fokkitanimo nawnare mayde nden nangimo mayde nden fokkitanimo ittoɓe wonkikin fokkitani arangol mo wono allah subhanahu wa ta'ala yewtiri noon wa yursilu alaykum hafadatan hatta ida jaa ahadakum lmaut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun allah subhanahu wa ta'ala immina e dumoɗon ko wiyete ko malaikaɓe renoɓɓen ha ñande mayde ari goɗɗo e moɗon nulaɓe amen ɓen ko wiyete ko malaikaɓe amen ɓen ɓe wara otin ɓe ƴettitamo ɓen noon malaikaɓe ɓe welsinotako ɓe wedditotako ɓe laako autorisation fi natugol ka neɗɗo on woni ɗon fi cokko no gardi fi gardi no dari ka yaati fi militaire no dari kañum e pinkaje mum fi hombo e hombo no dari no gardi lanɗo on wallahi malaikaɓe ɓe naatay ɗon hara gardije ɗen no daroy ɗon wa potowal ɓe naata ɓe itta wonki lanɗo on hara ko wontirnoɓe nder ton yeetoto cokkoɓe wondema lanɗo maɓɓe on mo ɓe gardi on waranoma subhanallahi alazim ihwata alfudala e musidɓe julɓe est ce que lamɓe ko gootum ndaare cokkoji allah subhanahu wa taala so imminiɗi ka lanɗo on cokkoji makko ɗi wata defandude wata sakkade
ɓen cokkoɓe Allah ɗon ko maɓe naata ɓe ƴetta ko ɓe yahani kon arsala almaliku lmalaka ila hurfati lmaliki fa qabada ruha almaliki fa mani lmalik lanɗo on immini neli faade e lanɗo on ma ɗum lanɗo on immini malaikajo on faade e chambre lanɗo on malaikajo on ƴetti ruhu lanɗo on se landama ɗo haray ko woni lanɗo tigi tigi haray ko Allah subhanahu wa ta'ala sinano ɗum siko gonga on ɗon ko lanɗo ɓen cokkoɓe ɗon accatano ɓe naata ko ɗum waɗi neɗɗon so fokkiti mayde nden nde nangimo wano Allah subhanahu wa ta'ala on wi'iri noon o imminay délégation malaika ni laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani en neɗɗo on si tawi woni ko bonɗo si tawi woni malaika ɓen ɓe hewti malaika ɓe criminel ɓe hulɓini ɓe ɓawluɓe geece ɓe arda e kasaji ñidduɗi luuɓuɗi ɓe ara ɓe jooɗito ka woɗɗiti ɓe ara ɓe jooɗo malaika ɓe habbo ɗon taho sera ɗon hara ɓe jogii kasangeji luuɓuɗi ko ɓuri ko Allah tabaraka wa ta'ala yaltini kon fof e kala ko luuɓi ɓe jooɗo sera to ɓe habbo haray Allah subhanahu wa ta'ala wono jantora noon e qissa wondema Allah immina ɗon malaikaɓe nayo malaikajo ara noon ara o naata neɗɗo on ka o waali ɗon ma ka mayde nden nangimo ɗon ka fokkitanimo ɗon malaikajo e ya abdallah ko ayyo jiyaɗo Allah laqad tuftu laka almashariqa walmaghariba falam ajidu laka khutwatan ala wajhi al-ardi takhuttuha subhanallah malaikajo inna ko ayyo jiyaɗo Allah mi jindi ka nange ngen fuɗata e ka nge mutata mi heɓa naalima teppere wotere nde tippaka hoore leydi teppe ko tippata kon foppu hatti hande kadi a wata tippude mi heɓa naalima place on ka tippa teppere ma nden ko Allah happannoma kon lanni ila ka o annonsana ɗum ay kisan neɗɗo on si tawi mo waalino ka danki ka o mayata ɗon ay kisan koyngal makko teppere nden kisan nde fonto tawa hande kadi nde yoora ɗon ken par ce que wonki kin ka fuɗɗorte sortirede ko ka teppe bani adama on ko ɗon malaikaɓe fuɗɗoto tiirude wonki kin artira yaltinira hella ka hunduko subhanallahi alazim malaikajo ɗimmon o naata o inna ya abdallah laqad tuftu laka almashariqa walmaghariba falam ajidu laka luqmatan ala wajhi al-ardi ta'kuluha ko ayyo jiyaɗo Allah mi jindanima kange fuɗata e kange mutata mi heɓanaalima sayre ñiiri nde ñaamata ka hoore leydi ɗo ko ñaamata kon kupi few artike ma on lanni few ila ɗon non ka o annonsana ɗon haysi mo ñaamude num ka o maɗɗina ɗon wallahi haysi ko abbere heddinonde yaltay kisan nana kisan ɓe inna ɓe acci ñaamude hunde ñiiri acci feƴƴude gosi acci feƴƴude latu acci feƴƴude subhanallahi alazim on tuma malaikajo tata ɓon o naata وإن يا عبد الله لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم أجد لك شربة ماء على وجه الأرض تشربها مجندي كنانجن فودتا إكانجن موتتا مهبنا لمن جرم سربان دي ووتر ديان دي يرتا كهور ليدي دو هاري تيجي تيجي on ndiyan ko yarata ko lanni a partir de moment ka neɗɗo o nani ɗum ɗon kaw annonsana ɗum ɗon haysi mo maɗɗinano veeru hun ndiyan directement o yiya ndiyan ɗan no yaltira ka kundur ko makko ɗaya juuriraga ɓenna hay ndiyan acci feƴƴude la hawla wala quwata illa billah on tumana yaɓo on naata derniyejo on naata o inna ya abdallah laqad tuftu laka shariqa walmaghariba falam ajidu laka nafasan wahidan ala wajhi al-ardi tatanaffasu mi jindanima ka nangen fuɗata e kange mutata mi heɓanaalima hay foofango hun gootum ɗum wawata foofude ka hoore leydi ɗo ko ɗo woni ko hatti ko ɗon noon yiyata neɗɗo on gontuma malaikaji on si tawina moƴƴanaɗo o ara o annonsanamo o inna ya ayyatuha nafsu lhabisa ukhruji ila ghadabillah subhanallahi alazim o annonsanamo ɗon mauvaise nouvelle o inna ko ayyo wonki soɓuki yaltu yaha faade e tikkere Allah a partir de ka o yeeta ɗum ɗon hande kadi gite ɗen purtino wonki ki accroche o ki singo ɓanndu ndun ki faaletake hande kadi yaltugol par ce que ki andi ko e tikkere Allah ki fokkiti yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en yo Allah subhanahu wa ta'ala on hisin en yo Allah arsiku en
gollitirgol haqqille ɗe okki en ɗen gollitira fiye en gaño ka adna ɗo gaño ɗe ñande yawmal qiyama. Amina ya rabbal alamin. Musidɓe julɓe tedduɓe, haa ɗendi mayde no muusi, haa ɗendi mayde no muusi. Ko ɗum waɗi o sahabankejo tedduɗo wiyeteɗo Amr ibn al-As, ɓay woni o nangama, ɓay woni mayde nden nangimo. Ɓiɗɗo makko on Abdullah o wi ko ayyo baba, mi nanayi no suubankiɗa inna hiɗa faala yo goɗɗo mayɗo ma ɗum mo mayde nangi hara Allah no okkimo haqqille o yewtanmi, yani o yewte ko ha honto musendi mayde woni. O waɗane misal muɗum. Hande noon baba an kadi a nangama, mbiɗo suti haqqille maɗen no tabiti. Joni explique nin ko honno yiruɗa fi nde musendi mayde an baba an. Amr ibn al-As o wi ko ayyo ɓikkun an, o wi'i wallahi mi yi'i hoore an ko wi'ete kon ka haaɗendi mayde, muusendi mayde mi wawatama sifanade ɗum an ɓiɗɗo an. Sina komi wawma wi'ude tun ka anna as-samaa intabaqat ala al-ardi, a sikkay ma kammu ngu jippike ngu hippike ka hoore leydi. Wa ana mahshurum baynahuma, hara lam ɓiɗɗa woni hakkude majji kanji ɗiɗi. Kammuli ɗin e teddendi mum e leydi mum e teddu mum ɓiƴammi ɗon. Wa ahassu miɗo so'ude ka anni usfurun, a sikkay komi lagi hun ala miqlati zeytin yagli, miɗo wayi wasi ko lagi hun colum ukkakun e nder nebban wonɗan fatude, wona ɗan sa'irede tew hara ɗan wuli ha ka ɗan hatti ɗum wulugol. La huwa yatiru fa yanju wala yamutu fa yastarih. Subhanallah. Koni Amr ibn al-As sifori fi musendi mayde, andite noon sahabankeɓe seeditanaɓe no moƴƴi, seeditanaɓe ɓe Allah radiyallahu anhum wa radu anhu, ɓe Allah subhanahu wa ta'ala o yarli no wuuri. Ɓeeɗo sifanike en mayde no wa'iri ni, ko ɓe woni kon santude musendi ndin. O wi'i miɗo wa'i wa lagiru ukkandu e nder nebban wonɗan wulde ma wulnaɗan wonɗan fatude. Lagiru ndun ndu wawata wirude ndu hetto ndu fowto, ndu mayata ndu hetto kadi ndu fowto. Koyo ndu woni nder ton ndu sa'o, ndu mayata ndu wirata. Subhanallahi al-azim. Nas'alu Allah azza wa jalla an yuhawwina alayna sakaratil mawti. En turke subhanahu wa ta'ala yo hayfinan en haade mayde. Amina ya rabbal alamin. Ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala mo wi, si tawi woni neɗɗon e on situation mo fewndi ɗon, fewndu ka o nanga ɗon, yimɓe foppuno maapi, foppuno doga ɓeɗo no yaara ɗo, walleɓe addaneɓe ɗum ɗo, toɓɓeɓe ndiyan. Wallahi akhi nafata hay hunde. Simo wawno wowlude ɗon o inna no yimɓe ɓe wota ɓe yango, woɓɓe no inna nodde ambulance, woɓɓe no inna nodde docteur kaari. Ɗum ɗo fof para yimɓe ɓen mo kala no waɗa ko wawi, siɓɓe yiɓɓe ɓiɓɓe esiraɓe, ɗum fof para no huɓɓiti neɗɗo on. Ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala o wi falawla ida balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana min al-muqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahu al-alim. Allah tabaraka wa ta'ala wi falawla idha balagatil hulqum, andite tuma ko ki wonki hewti ka hulqum ka ɓiyoy ɓernde ɗo ɗum surtori fuɗɗori ka peɗali kolli, ari ka kolli, ari ka teppere, ari ka belenji jokkiri noon ha hewti ɗo musidɓe julɓe tedduɓe. Ɗum sortire seeɗa seeɗa ha hewta ka ƴiwoy ɓernde ɗo. Eppo alqur'ana ko gonga. Wa tawa fewndo ɗon antum onon hina idin e on sa'a ɗon tanduruna hiɗon ndaara. Subhanallahi al-azim. Eppo alqur'ana ko gonga. Ndaare si tawi neɗɗo no mayde, ndaare wonɓe takko makko ɓen ɗon hara mo kala no ndaara no yurmina. Wulloɓe no wulla, ɓiññoɓe no ɓuñña, maapiɓe no maapi, ɓantoɓe no ɓanta. Wa antum hina idin tanduruna. Allah subhanahu wa ta'ala on hara e hoore ɗum woɓɓe no ƴettimo kanko neɗɗo on, no wuudimo beni no ƴetti sala makko on wallini ka hoore buse makko. Woɓɓe no ɓattimo, no mawlamo ɗon, no ɓoosamo ɗon. Allah wi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Meɗen ɓuri mo ɓattade, meɗen ɓuri on ɓattade mo. Ko ɓatti ɗon mo ɗon kon fof kono on sutaki men.
malaika be hirsobe ben hibe takko don kono on sutaki be falawla in kuntum ghayra madinin bawi non onon si tawno onon non joni bay onon non joni on wadata diina Allah kan wona on waday be diina Allah kan wona on jabay be ko Allah yamiri kon wona on accaybe ko Allah hadi kon tarji'unaha hanno ruttom mo awa hanno yiltitom mo in kuntum sadiqin siko gonga wonɗo wolude donc haray musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en luttugol e yomo yamare yo Allah dandu e luttugol e majjere yo Allah dandu e luttugol e o aduna ko honɗum woni luttugol e aduna komo aduna ɗayni haray o lutti aduna wona luttugol e gurdan aduna faanda haray aduna luttinimo ko mawɓe men ɓe makata kon yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en yo yoolo yaala yoolu en ɗum ko ndu adunaru haray musidɓe julɓe mo kala yo dankito donkum munkun kala yo préparu donkum munkun wallahi ihwatal iman ɗe jawɗe ɗe moɓeten ɗe nafata en hay hunde sina ko ardinan ɗen Allah subhanahu wa ta'ala hay hunde en naɓorta ɗum ɗo fopp mum ko ɗo neɗɗo so nangama ko ɗo accata ko ɗum waɗi malaika ɓen hay kamɓe tigi Allah subhanahu wa ta'ala on ɓe maayay wano wirɗen non naane ɓe fopp maɓɓe kadi ɓe maayay wano Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginiri non wondema hay e gooto alaa ko heddoto e hoore ndi leydi ɗo nde mayde e muuseedi mum hay malaika ɓen ɓe heɓay muuseedi ndi ɓe mettoto muuseedi mayde wona bani adama tun ka hollugol ɗen bani adama no wallini ko hulɓini anditen no nde mayde e muuseedi mum ko toso kunkunno wonande yedduɗo Allah haray ko tampere hattunde nden ko ɗon hattani wonande gomɗinɗo Allah ɓaawo mayde nden o alanamo tampere haray kanko yedduɗo Allah on ndi muusendi ndi wolɗen ɗo fuu malgré ko moƴƴuɓe yeeti en ndi muusendi ɗo haray a imaginen ko ha honto ɗum muusata keefeero on ndi muusendi ndi keefeero on heɓata ɗo fuu kanko ko aljanna makko on non ko ɓuttu ngun non kanko ko ɗon haray woni fowtere nden ko ɗon hattanimo yani fowtere nden ka maygol ɗon kanko ko fowtere wonandemo plus mo avance yeeso ko ton conséquence on e soñdiaji ɗin wodanimo yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en o arsika en gollugol ko yarlorta en ko ɗum waɗi haray neɗɗo on so ƴettama ɗo wonkikin waɗama e ɗin kasangeji ñolɗi kasangeji luuɓuɗi Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓata ɗum naatoya dowga ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala mo wi la tufattahu lahum abwabu samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalja aljamalu fi sammi alkhiyat dambuɗe ko wiyete kon kammu ngun udditantake ɓe naatoyta dow ton woni few ɓe yahoyta dow ton yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en ndaare moƴƴuɓe no jantano en ko wiyete ko wono musendi mayde ihwatal iman wono sahabankejo jantani en wono amirul mu'minina ko wiyete kon e umaru bunil khattabi o landi ka'bu al ahbar o landi o kanko kadi yo sifanimo ko honno o santiri mayde nden ɓay mayde nden nangimo kanko o wi'i wondema museni ndi woni santude ndin ɓay o hetti haqqille seeɗa o wi'i wondema no wayi wasi ko salndu leggal wondungal e bulle naada e nder reedu neɗɗo bullal be fallo e ɗaɗol accroche e ɗaɗol neɗɗo dolnuɗo mo yurmetake mona neɗɗo wippita salndu ndun subhanallahi adim naata ka nder reedu makko andite ɗum ko musata kon ihwatal iman wono so ndaari alhasanul basari en jeeyaɗo e kibaru tabi'in jeeyaɗo e qurunul mufaddala ɓeyno sifano en oɗo alhasanul basri ñande goo o yahi o tawa ka goɗɗo mayata ɓaawo yi on neɗɗo no mayirta noon no o soñjori noon ɓay o hewtiti ka makko kanko alhasanul basri rahimahullah ɓey nguure makko nde ɓannanimo ñaamete o inni o faalaka ñaamude ɓe ñaamu kamɓe ñaameteji maɓɓe kanko haaji makko ala e ñaamete subhanallahi adim o inni ko onon e ñaameteji mon e njara mon maapi min on mi yi'i ɗo hande mayde goɗɗo no maaya ɗum ɗo yo niilam ko hoore am mi maapani ko honto min kadi mi waynodirta e nde mayde jonno musidɓe julɓe tedduɓe si ɓe huliri ni mayde si ɓe jantori ni fii mayde no muusiri haray ko honɗum faamuɗon e enen ko honɗum faamuɗen e bani adama simple en torike subhanahu wa ta'ala yo Allah hayfinan en ko wi'ete kon haaɗendi mayde en torike subhanahu wa ta'ala on yo Allah tabaraka wa ta'ala arsiku en
mayde newinde mayde tawayde ndeɗo on ko tampere nden ko ɗum tun hattata hara ñande yawmal qiyamaten ala hunde ko tampeten amina ya rabbal alamin. donc ɗum waɗi neɗɗon kala ko o mooɓi ɗo si o maayi o taggama o waɗama ka o lootete ɗon kaɓe fewnatama ɗon ko wiyeten kon no hasinugol ngol ko ɗon noddowo mo noddata immorde ka kammo wiyamo yabuna adama ko ayyo ɓiɗɗo adama ayna lisanukal fasih ko honto ngal ɗengal ma wawno ngal yewtude ma akrasaka ko honɗum hande wattuma mbobojo ko no haɗi wowla hande o wiya yabuna adama kayyo ɓiɗɗo adama ayna sawtuka shadid ko honton ko hitoma tiiɗugo kayaɗa woɗa sonka mo fijiriɗam mi sokaymo mo fijiriɗam mi waɗaymo ɗum e ɗum ko honton ngo hitoma hande ma askataka ko honɗum deƴƴimma ko ayyo ɓiɗɗo adama ayna rihuka payibu ko honto ngol uurengol ma welnongol parfum ji ma labaɗi ɗin welɗi ɗin uuruɗi ɗin ma gayyaraka ko honɗum chance ma hande ɗa luuɓi tata ko sa waɗaka parfum goɗɗo ɓattotako ma ɗulle kay on parfum ko ha seeɗa ko tongi ko ha waɗeɗa ka gabru ma o wiya ya ɓiɗɗo ko ayyo ɓiɗɗo adama ayna maaluka ko honto ndi jawdi ma ndi ɗaɓɓunoɗa ma askaraka ko honɗum wasimma ɗo hande mi yaali otowal ma ngal takko ma ɗo mi yiyaali voiture je maɗen takko ma ɗo mi yiyaali gardi korɗo maɓen takko ma ɗo ko honto ɗum ɗo fof woni si neɗɗo on rondama o naɓama ka qabru makko qabru ndun ndu nodday neɗɗo on ɗum ɗo wota etonu en si qabru no wawi wowlude sabu Allah subhanahu wa ta'ala mo wawi wowlinde kala ko faala eɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala no wi leydi ndin nde wowlay yawma idin tuhaddisu akhbaraha kaburu ndu wiya yabuna adama kayyo ɓiɗɗo adama a tarakta dunuya ami dunuya tarakatka ko aduna on a terti aduna a abandonu aduna on kaa ko aduna on abandonuma ko honɗum e mum a jama'ata dunuya ami dunuya jama'atka ko aduna on mooɓunoɗa kaa ko aduna mooɓuma a préparanike mayde nden kaa ko mayde nden ari tum ƴettuma question ji yurmuɗi question ji wettuɗi jaabade yo Allah subhanahu wa ta'ala on hisin en si neɗɗo on o wallinama ka qabru makko o ombitama wano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makiri noon nowru makko hikkorndu ɗum ka leydi no nana hito teppe wattinɓe mo ɓen no hootude o nana hito mbiya nowru wontirndu dow no nana malaikaɓe lantotoɓe ɓe mon no aramo si tawi woni ɗon noon jemma makko arano makko jemma on ka nder kaburu makko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi o nodday neɗɗo on o noddamo o inna ko ayyo bani adama ko ayyo jiyaɗo an harajta min atturabi a yaltika mbulmbuldi ɗo a ƴettama ka leydi a tagama wa utta ila turabi a yiltitama ka mbulmbuldi ton o inna ko ayyo jiyaɗo an ja'u bika wa tarakuka ɓe addima ɗo noon hande ɓe accima ɗo ɓe yahi siɓɓe ma yiɓɓe ma dendanangal fof yahi accima ɗo antum wa fi turabi dafanuka ko ka nder mbulmbuldi ɓe iruma walaw zallu ma'aka ma nafa'uka wallahi haysi ɓe wonti dino e maɗo ɓe nafatanoma ɗo hande walam yabuka illa ana walam yabuka laka illa ana heddanakima ɗo hande sina min Allah wa ana alhayyu alladhi la amutu ko min noon woni wurɗo mo mayata on subhanallahi alazim yo Allah subhanahu wa ta'ala on hisin en se ndaari hay malaika ɓen ka ɓe subay ko wi'ete kon haaɗeedi mayde ɓe heɓay muuseedi mayde wono Allah tabaraka wa ta'ala yewtiri noon wa nufiqa fi suuri fa sa'iba man fi samawati wa man fi l-ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun wuttowo on wutta ka aladu faɗɗe maaya dendanangal ko woni kon ka kammuli e dendanangal ko woni kon ka leydi illa man sha Allah si wona ɓemɓe Allahu subhanahu wa ta'ala on hoddiri wota maayu nden ñande no jeeya e ɓen heddoto ɓen wono ɓe jantori noon malaikaɓe yogaɓe no jeeya e maɓɓe Jibril no jeeya e maɓɓe Mikail no jeeya e maɓɓe Asrafil no jeeya e maɓɓe malakal mawti ɓeeɗo no jeeya e heddotoɓe nden ñande wano jantora noon kono ɓeeɗo e hoore mum
fiiɓe heddike ɗon tawi sikkuɓe daɗi muusendi mayde musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum Allah subahanahu wa taala nangal ko woni ɗo kon ko mari wonki fof maayi heddike ɓen ɗon Allah subahanahu wa taala o lando malakal mawti o nodda mo ina ko ayyo malaikajo ko ayyo malakal mawti ko mbo heddi e tagore an nden malakal mawti ina ko ayyo joomi an heddaki ka hoore leydi ɗo si wona jibril e mikael e asrafil e min kun jiya kun lo'u kun dari kun yeeso ma ɗo min malakal mawti Allah subahanahu wa taala on ka raɓɓinɗingol o inna ko ayyo malakal mawti yahu wara jibril o yaha o wara jibril o landitomo la même chose siita en juutin o wowla la même chose o inna yahu wara mikail o yaha o ƴettita on ɗon o ara o waɗa compte rendu kadi Allah landitomo o inna yahu wara ko wiyete kon asrafil o yaha o wara kadi asrafil o ara o landitomo kanko subhanahu wa ta'ala o inna ko mbo heddi e tagore anden malakal mawti inna ko ayyo joomi an heddaki e tagore ma nden si wona min keljiya ngel ma daringel yeeso ma ɗo e an wurɗo mo mayata on ko enen ɗo tun heddi subhanallahi alalim Allah tabaraka wa ta'ala ko no wiyatamo ɗum fi'lu amr min Allahi azza wa jalla o inna mutiya malakal mawt an kadi maayu noon an kadi maayu noon laawol kisal ko laawol malakal mawti o yaha kanko kadi fi préparagol fi ƴettitugol wonki makko kin Allah wiinoɗa kullu man alayha kullu shay'in halikun kala ko woni e hoore yani kala piiji ɗin foppo halkoto si wona Allah subhanahu wa ta'ala joni noon en an kadi yahumaya malakal mawti o nanga wonki makko kin fi ittugol ki musidɓe julɓe muusendi ko nangatamo ɗon kon tampere e muusendi e haaɗendi ko nangatamo ɗon kon o haaca o accita wonki kin o haaca ɓe filliɗo wondema haacandu makko ndun si tagore nden no wuruno dendanangal ko woni kon ka hoore leydi ɗo maayay no re'a sabu haacandu ndu o haacata ɗon ndun muusendi ko nangatamo ɗon kon subhanallahi alalim yilto o inna subhanallah o nodda subhanahu wa ta'ala o inna law alimtu anna sakarati lmawti shadidatun hakada la sa'altuka an tu'afiyani min qabdi ruhi l'ibad malakal mawti inna ko ayyo joomi an simi anduno muusendi mayde ko ni wa'uno mi landotonoma ya change nan ya dandan ya ittanan o service ɗo hara mi wonata ittowo wonkiji jiyaɓe sabuna haaɗendi mayde e jaka ɗum ko ni muusiri kono tawa ma o maaya o nanga wonki makko kin on tuma o maaya tawata noon hannde kadi hay hunde heddaki illa alladi si wona on allajo la yamutu mo maayata ko on allajo mo maayata tun heddoto on tuma noon o ndaara o aduna o ndaara aduna on o nodda aduna on o inna ko ayyo aduna ko honto ɓe lamɓe woni ko honto ɓe ɓiɓɓe lamɓe woni ko honto ɗe pelle ma woni ko honto ɗi cuuɗi ma labaɗi woni ko honto ɗi canɗi ma woni tawata hay hunde ala ko jaabo Allah subhanahu wa ta'ala o landito aduna ɗi piiji ɗo fop ha o inna limanil mulkul yawma ko hombo laamu ngu wodani hande tawata ala ko jaabo sina kanko subhanahu wa ta'ala ko kanko jaaboto hoore makko haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ɓeyden wakkilagol accen ɗuyten o vitesse men hande yaasi on ka fewndiɗo mo kala haɓɓi ko matum heɓana hoore mum hay si tawi woni ko oɗa heɓi kon yonanayi on mo kala no haɓɓi tun si tawi oɗa darni ko ma kañum kadi darna si oɗa heɓi oto ko ma kañum kadi heɓa oto hay si tawi no woni otowal gotal gaynanayno ɓe hay si tawi woni suudu wotu gaynanayno ɓe musidɓe julɓe koni accen ɗuytitoɗen seeɗa ɗuytitagol men ngol wona yen accu ɗaɓɓere nden kono wallahi musidɓe julɓe vitesse wi men ginno ɗuuɗi vitesse wi men ginno ɗuuɗi o adna mo yiɗen o adna ko hodowo o adna na jaati hay e gooto o adna wona luttayɗo wallahi
kala ko woni kon e hoore ndi leydi re'ay neɗɗo on o yaha jungo meho o immintinoye jungo meho o yaha o daro ko golle makko ɗen o yoɓete to ñande yawmal qiyama golle makko moƴƴe ɗen ma ɗum golle makko bonɗe ɗen haray musidɓe julɓe tedduɓe ka angal juutingol haray komi mari komi wasiyo hoore am mi wasiyo julɓe ɓen en torodiri e hoore fii Allah e hoore fii Allah ndaare hande yimɓe no warto geɗalɓe men no warto miññiraaɓe men no warto ɓiɓɓe men no warto kotiraaɓe men no warto fii tun yahgol ka meɗen yaha leyɗe porto en wi'a wota oti yahu ɗaɓɓere kono yo rew ka tawata ɗon wona riski yo rew ka tawata ɗon wona halkugol hoore makko Allah subhanahu wa ta'ala on ko wi'i wondema wala tulku bi aydikum ila tahaluka wata on bugo wonkiji moɗɗin ka halakuye woodi ndaare hande yimɓe no rewa ɗo e nokkureji ɗi annduɗen fii muɗum tawata hiɓe pellitani hoore maɓɓe a 90% a 90% ko halakuye oti yooloto ma ɗum ko mayde o tijji o wakkilo tun o ukko ɗum ɗo fof wona fii yahugol ɗaɓɓugol ƴeyani gandal ɗum ɗo fof wona fii yahugol ɗaɓɓere ka juula julde labande wona ɗum ɗo fuu fii yahugol ɗaɓɓugol dewal moƴƴal ɗum ɗo fuu ko fii ɗaɓɓugol mbuuɗi harale woɓɓe no e meɗen wona ronkuɓe ko nafo wona ronkuɓe ko ñaama ɗum ɗo fuu hara e wi'a julɗon wotaw ɓeydito kono noon yo julɓe ɓen ndaaru ko honɗum ɓe waɗata yoɓe rew ka laawol ka tawata ɗum riski ala musidɓe julɓe tedduɓe en fuu meɗen wasiyo ɗen ɓe bandiraɓe men ɓe miññiraɓe men ɓe geɗalɓe men yoɓe ɗuytito arugol wara hoore maɓɓe yoɓe ɗuytito arugol wara hoore maɓɓe e ɗi laawi ukkagol e ɗe di'e en torodiri ɗum ɗo fof ko fii aduna si goɗɗo wari hoore makko e ɗum haray musidɓe julɓe no huɓɓini haray o participe e warugol wonki makko kin nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko andi toon no hulɓini jeyeede e ittugol wonki bani adama wallahi no hulɓini yo Allah dandu en nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala neɗɗo participe ɗo tawaɗo e ittugol wonki haysi ko feccere kalimawol haray o taƴike e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala haray o taƴike e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala joni noon an neɗɗo on ƴetta hoore ma ukka e nokkure nde tawata pelletɗe andi ko mayde fokkitanɗa haray a jeyama e ittuɗo wonki maki haray a jeyama e tawaɗo e ittugol wonki maki haray yo Allah subhanahu wa ta'ala on reenu en o reenidan e ɓeygure men nden yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsiku en diina jaɓaka yo Allah arsuku en jawdi laaɓundi ɗuuɗundi tawata hara wona yeddirndi Allah wona sakkotondi en e fee dewal Allah ngal wona sakkotondi en e fee moƴƴere Allah nden en torke mo kanko subhanahu wa ta'ala sabuna kanko woni arsikowo ko kanko woni okkowo en torke mo yo okku en moƴƴere makko nden kanko woni arsikowo yo firtan en arsike laaɓuɗo dagiiɗo ɗuuɗuɗo en torke mo e nde ñalaande mawnde e o jemma barkinaaɗo ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinan en ka meɗen o arsika en ko moƴƴi kon kadi o arsika en yimɓe kelɗuɓe ardotoɓe ka meɗen hara ko yurmeteɓe fonnayɓe dendanangal geɗal ɓe lagine ɓen o ittana en hiside e haasidakuji hakkundeji men o arsika en wuurugol e hoore ko Allah yiɗi yarli kon harana ngaynguwi e ponso pansare e hisidi e haasidaku haray musidɓe julɓe tedduɓe kon yaafoto haray kala ko nanɗon ko yewtaɗo kon si hawri gongano e muɗum haray ande ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko arsikimmi sabu yurmede makko nden e sabu ballal makko ngal son yii ton ella e ko yaada gonga e faljere ande ko min e shaytan haray Allah e nulaɗo makko on no pottiti e ɗum haray kala ko yiɗon ton tawi no nantodiri haray ƴette ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko tawi ɗon tawɗon to nantodira accidelan e muɗum haray ko sabu faiblesse an e sabu angal timmugol an haray tertodelan e muɗum toranɗo lan Allah yo Allah yaafo lan kala komi falji kon haray mi torki Allah yo Allah yaafo en fuu meɗen faljireji men ɗin ɓe ceernoɓe men
ɓe hajja e makani minane no feƴƴini hannde tawoɓe ko e laawol noddugol faade Allah ɓe feƴƴini en torike subhanahu wa ta'ala yo allahu accordamɓe ko wiyete ko yanugol shahidi yo Allah waɗɓe yamɓe shahidi yo Allah waɗɓe yamɓe shahidi enen kay nde en ƴettite yo taw hara ko battane moƴƴe woni ko woodani en yo taw hara ko kalimatu shahada sakkitorte yewtugol yo Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴin golleji men ɗin o moƴƴina battaneji men ɗin o arsika en ko yarlorta en rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustazen ma sha Allah on jarama albarka boye en torike rabbul ibadan yo Allah lan do wada on dum do kamanda kay mo nyandoni jawde biddo nafata. Amina ya rabbi. Allah akbar on jarama me weltori bayana on fota ko na seeda en torike Allah yo Allah lan do neonon yimbe ben andita fi nde mayde do subhanallah. Amina ya rabbi. Jarama me weltike fota ko na seeda. Inshallah weltanike Allah.